Хайырлы акшамлар, сайгыла ТР телеканалының телесерджилері бүгін программасыны сейретесіңіз ве бұл кележек ярым саат девамында біз бір чоқ Қырым иле бағлы ве Қырым етрафында үзберген хаберлер иле бағлы музакерелеріні көрсетежекміз. Оның үшін сіз азыр олсаңыз, біз де башлаймыз. 4 Қырым татар сияси мабюсның сағлығы феналашты. Тезден тибби ярдым керек. Мечлистен беянатлар Золоте қасабасына келіп шыққан Русия Девлет Думасының депутаты 2014 сенесі Қырымға келген еді. Стивен Сигал ишғал етілген Қырымда туризм кеңлештірмеге башлады. Ойыншыны Русия насыл сатын алды. Студияда Атет Узрия сіз үшін мен Гүлсім Халилова чалшам ве яйынымызға тешрев бұйырған мұсафирны тақдим етмеге ашықамыз. Қырым татар милли межлис азасы, Қырым татар ресурс мерkezінің елбасшысы Ескендер Бейбариев. Селям алейкум, хош келдіңіз. Алейкум селям, хош болдық. Іште біз яйынымызны Güzel haberlerden başlamağa isterim, fakat güzel haberler ne yazık ki çok peyda olmay. Kendi siyasi mabislerle inşallah. Çünkü çalışmaya gerek. Ne kadar aktif ya da faal iştirak aktif çalışacağımız, iştirak edeceğimiz o kadar tez güzel haberler de gelecek. Ve işte aynen bu sizin faal hareketleriniz hakkında da laf etmeye istedik. Lakin şöyle bir haberle başlayık. 4 siyasi mabusның hapishanede sağlığı fenalaşkan bu hafta Yukarı Şurada insan hakları boyunca temsilci Людмила Денисова bildirdi. İşte keliniz bu mesele boyunca onun beyanatını dinleyik. Таздықланған малюматларға көре сияси мабюс Джемил Гафаровның сағлығы фена тезден хастаханеге тибби ярдым үшін ятмалы. Сервер Газиевның тышлері ағыра. Энвер Умеров ве Асан Яниковның сағлықларынан проблемлер пейда олды. Ве тезден жеррахи ярдым көрмек кереклер. Мен инсан ақлары бойынша Русия темsilcisi Татьяна Москальковаға сияси мабюслерге тезден керекли тибби ярдым берілмесі үшін мұражат еттім. İşte sizin düşüncenize göre bu müracaatının, yani Tatyana Moskальковаға берілген müracaatının bir neticesi olacak mı? O kadarlık ben bilmeyeyim olacak ya da yok. Çünkü Moskалькова istese o yardım edecek, istemese etmeyecek. Ama anda Rusya taraftan kanunsuz şey yaparlar onlar. Onun için ben bilesem eğer o kadar hastalıkların tarafından o kadar problemler olsa ben bilesem avukatlarının çalışmaya gerek ve avukatlardan adından bir 39. bu madde var Cenevska konvensiya ve Avrupa mahkemeye yol atmaya gerek. Sonra bakacaklar nasıl onların sağlığını. İşte bu siyasi mabuslar meselesine laf ederken de mına herkesini meraklandırgan suallerden biri bu mına yakınlarda sentyabr ayında 30 mabusunu azat ettiler. Ya diğerlerini azat edecekler mi? Çünkü aklınızda mı çok aytkan ediler. Yeni yılga kadar yana böyle bir denişuf olacak da büyük da bir kütlevi denişuf olacak deyip aytkan ediler. İşte sizin düşüncenizge göre bu denişufge Kırım tatarlar kirşetilecek mi? Bakın şınçık bütün umumi geopolitik lafların kite, bütün teleselciler, bakanlar, siz de bilirsiniz, biz de düşünüyoruz. Bir taraftan bu Donbas problemini çözmek aytalar. İkinci taraftan onlar aytalar siyaset mabüslerini ve bu harbi военнопленные degen adamlarga onlarını serbest etmek için tırışarlar. Aman bu taraftan Ukrayna taraftan prezident ofisi çalışa ve çalışa уполномоченная по правам человека Верховной Рады Yukarı Şurasının уполномоченная. Onun için o kadar açık informasiya yok. Ama benim fikrimce bu onlar şınçıq istəyirlər çox taraflardan baxmağa, çünkü bu Rusiyanın taraftan oyunu kiti.
нормандская Курушева, нормандская платформа, абу арбилерны, ордуларны чыгармак үчүн. Ве бу военнопленный ахында айталар. Эбет русларның нетижесі, русларның мақсады олар стейлер не қадар олар бізім нашим западным партнерам олар көстережеклер истегі озын тарафындан, sonra бөле санкцияларны yok etmek için олар тырышалар. Ve iktisadiyat taraftan tez-tez bu başlamaya çalışmaya çık. Çünkü Rusya'da bu taraftan da problem çok var. Hem bizim Batı partnerlarımızdan onlarda siyaset iktisadiyat taraftanlarda da çok problem var. Bu sanksiyanın altında. Yani buların neticesinde men kendi kıskadan bir cevabını isteyeyim sizden işitmege. Sizin düşüncenize göre bu yanı yılga kadar dep aytılgan denişivler sırasında Kırım Tatarlar olmayacak mı yani? Men belesem denişivler yapacaklar. Ama benim fikrimce bu sefer onlar bu dönüşler yapacaklar bu Donbas hakkında. Men belesem bizimkiler ya da Kırım'dan siyaset mebüslerden men belesem anda olmayacaklar. Benim fikrimce aman inşallah biz bu taraftan da çalışamız. Vestiyimiz anda içinde eğer ne kadar çok bizim semidişlerin olsa da o kadar çok güzel olacak. Siyasi mebüsler meselesini devam ettirgende siyasi mebüs Server Mustafaev apishaneden işte Kırım Tatar halkına müracaat olarak bir mektup yazgan. İşte keliniz dinleyik bu mektupta esasen ne hakkında o ayta. Бугунь мен тек апистеде гильде туфган топрагымдан узак бир аписханеде болунам. Тежав ужи девлетнен мечбури сүргүллигинде болунам. Doğrusunu айтсам, буларнын эписи дюньяны көзү өгүнде олганына ве 6 yıldan берли кимсе бир şey yapıp оламаганына инынып оламайым. Ләкин мен башка максаднен язам. Мен умуми бир мектупнен бу йыллар деравымында элинден келгенинен бирдемлигине көстерген. Безим айлелеримизге ве бутюн Кырым Татар халкына ярдым эткен кырымлыларга тешекурлерымны билдирмек истейм. Bu studiyadan bizde Server Ağa Mustafaev'ge ve diğer siyasi mebüslerge onların cesareti, cesurluğu ve vatanperverliği için teşekkürlerini bildirmege isteyimiz. Server Ağa Mustafaev ve da Nariman Ağa Mamedimинов bizi için ATR için de çalışaydılar ve biz onlarını jurnalist olarak kabul etemiz. Bizim telekanalımızın jurnalistleri olarak kabul etemiz ve da bir kere men öz yazımdan ve Kırım Tatar halkı adından Server Ağa'a hususan teşekkürlerini bildirmege isteyim. İşte böyle mektup yazgan. Siz okudunuzdur o mektupta. Evet, ben okudum. Men çok yaxşı bilem Serverni ve men onu kahraman, Kırım Tatar kahraman adamı sayam. Çünkü evet hem akıllı, hem güzel ana tili bile, hem dinci, hem o bilgeni de eğer bu hapishanede olgan için o bilgeni de. Aman şimdi Hollanda ola ve andan o kadar bir beyanat yaptı cemaatimizga ve men bizim cemaatga da bir beyanat yapmaya ya da rica etmek isteyim. Saygılı cemaat, bakınız bizim siyaset mebüslerini hem Kırım'da hem Rusya'da şimdi hapishanelerde oturarlar. Onlarga yardım etmek gerek hem moral taraftan. Onun için ne kadar siz çok mektup yazacaksınız, bu bir открытка olsun. Yazınız, selam aleyküm, biz sizni biz kol tutamız, sen maşallah. Onlarga o kadar çok güzel olacak. Biraz ruhunu kötürmek için böyle mektuplarını yazmaya gerek ve yollatmaya gerek. Çünkü Kırım'da Kırımska Solidarność aktif teşkilatı var. Milli Meclis
өз темсилчилері бар, олардан адрес алмай мүлкін, яда бізде адрес вережеміз нереде біздің саясет мобюслеріні насыл колонияда, насыл адресі біз бұл интернет вастасындан сізге язып білерміз, мен рижайтам, языңыз. Олар білсінлер, жемат оларының янында ве оларын қолтыталар. Ve daha esas böyle mühim meseleler sırasında şunu da alaf etmeye isterdik. Siz bu meselelerini aslında aytıp geçiniz, lakin men de tafsiyatlıca toxtamağa isterdim. İşte Rifat Ağa Çubarov keçenleri Zolote civarına, Ukrayna nizareti altında olmayan Zolote civarına işte Rusiya Devlet Dumasının deputatı kelgenin ile bağlı böyle bir beyanatta bulundu ve aytkanına göre Rusiya Devlet Dumasının Zolote civarına kelgeni aslında Ukrayna siyasetçileri tarafından böyle küçük bir hadise olarak kabul edilmemeli. Çünkü aynen bu Rusya Devlet Dumasının deputatı 2014 senesi Kırım işgal etilgeni vakit Kırım'a işte bu Rus yeşil harbi insanlarıyla beraber gelip çıkan edi. İşte bu deputatın adı soyadı Alexey Jуравлев. Aslında katinde bu Alexey Jуравлев da 2014 senesi Kırım'a gelgen edi. Kırım'da gelgen edi ve Kırım'da başladı bu provokasya yapmağa. Bu ne göstermeге bular? Şimdi Zolote'ge kerepek koşay aslında bu mesele. Bu Rusya'nın oyunu. Onlar toxtamayacaklar. Onlar kene devam eteler. Bu baskı devam eteler. İşgal etmeye daha istiyorlar. Onun için hem Kırım'a gelgen edi ve böyle provokasyonlar yapkan edi. Bu kanunsuz gelgen edi Kırım'a. Hem kanunsuz şimdi geldi Ukrayna'ga olsun bu LNR, DNR aman bu Ukrayna yeri. Onun için o kanunsuz geldi. Ve şimdi kene onlar koteriler. Çünkü Zolotoy andan orduların, Ukrayna orduların biraz geçti andan ve bu Normanski Koruşev akında bu Rusya bir условия koydular, şart koydular. Çünkü hem bir formulaştanlar olsun, Zolotoy ve da bir yeri boşaltmak gerek, biraz razvedение войск olsun. Evet, bu oyunlar, geopolitik oyunlar, çünkü Ruslar ne istiyorlar? Onlar istemiyorlar ketmege. Onlar istemiyorlar bu Normanski platformaga oturmaga. Aman onlar sonra göreceksiniz. Onlar atacaklar Ukrayna yapmadı. Çünkü biz konuştuk, buna Ukrayna yapmadı, çıkmadı. Kene yakın zamanlarda biz işkenedik. Peskov, bu yardımcısı, Putin'in yardımcısı ne söyledi? Ukrayna o söyledi, Ukraynalılar söylediler, biz hazırmız. Normand toplaşımında iştirak etmeye aman Ruslar ayttılar. Biz yanı yılgaca hazır değiliz. Çünkü Ukrayna taraftan onlar bu anlaşlama etmiyorlar. Ama bilesiz böyle siz aytasınız da işte Rusya bizni böyle bir kapkan içisine koymağa isteyim. Bunu bilesiz ki ekspertler ayrı şekilde ayta. Misal olarak bazıları ayta. Ukrayna şimdi Rusya'nın bu koygan şartlarını yerine getiriyor. Zaten Rusya Norman formatında görüşmek istemiyor. Ona bu gerek mi? Lakin o bu şartlarını yerine getiriyor. Avrupalılara ayta. Mına biz şartlarını yerine getirdik. Rusya ise yerine getirmeyi koruyorsunuz mu deyip Avrupa'nın o günde onun pozisyonlarını Ukrayna daha da kuvvetleştirecek olabilir mi öyle? Evet. Bakınız, evet bu Kırım işgal başından bir platforma da olmadı. Çünkü platforma olsun, Normanskaya platforma ya da Ceneva platforma ya da Budapeşt platforma, anda bir subjekt olmak gerek, bu Rusya. Bütün platformada Rusya iştirak etmeyi. İştirak etmeye çünkü bütün problemler Hıdır'a ayta Ukrayna tarafı onlar yapmaylar, onlar etmiyorlar. Onun için şimdi Rusya bir zamanı geldi. Birinci taraftan Ukrayna'da Cumhurbaşkan ya da prezident o başka oldu adam bu Zelenski. Belki o da profesyonel ya da kompetent değil. O birinci taraf.
тарафтан. Экинчи тарафтан оларда эбет санкциялардан оларға қиынлық ола. Олардың иктисадияты яда экономика түше. Олар стимилер олеші yapmağa. Олар девам etmege стилер. Яда bu Кузей поток, bu яда Южный поток. Олар стилер. Ve üçüncü тарафтан олар bakınız Kırım'da ebet çok problemleri var. Hem su problemleri var. Onun için олар teste стилер biraz bu sanksiyaların düşmek için tırışarlar. Ama Ukraynalıların oturmaya bir stolunda стимилер olar. Ya da Rusya'nın на условиях России. Не случайно вот у нас появилась такая фраза, да, вот неоднократно озвучивали, что Крым наш, Донбасс ваш, но на наших условиях. Мына бізні шымды Қырым сейрете, біздің семердешлеріміз сізнен сейрете ватандашларымыз, ве олар үшін іште Русия не айтқан, Песков не деген, білмейм, ярым ғарпта, ғарп өлкелерінде не айтыла, не япыла, Қырым тұтар милли межесінің япқан фаалиетлері өгінде о қадар мерақлы дегел. Мұны біз шымды көреміз норманд форматы, бұл көрішмелер етрафында музакерелер юрсетіле. Штайнмайер формуласы имзалана, білмейм, Донбасста ордулар чекілігі азырлана, ләкин Қырым мәселесі музакире етілмектен да четте қала. Иште бұларның эпосы içerisinde Milli Meclis қайда? Не yapıla Milli Meclis taraftan bu faaliyet tarafında? Yani biz ne yerdemiz? Hangi bir yerdemiz? Это очень хороший вопрос. Мне на русском языке жавап верим. Чунки на самом деле вы обратите внимание, что Россия, когда ведет переговоры на различных уровнях, она всячески пытается Крым отставить в сторону. Соответственно, отставляется в сторону и крымско-татарский вопрос. И для того, чтобы затащить Россию в какую-либо политическую площадку, для того, чтобы обсуждать, и Запад пытается искать площадки. Вот, к примеру, одно из обоснований, почему Россия была возвращена в парламентскую ассамблею Совета Европы, это первое, хоть и некоторые говорят о том, что вот из-за того, что там она платит свои взносы и так далее. Нет. На самом деле, вот я сколько общался с политиками европейскими, они говорят, те сторонники этой позиции, хотя есть и сторонники, которые вообще считают, что Россию нельзя допускать, потому что ее вывели из ПАСЕ только из-за того, что она оккупировала Крым. Так вот, и эти сторонники, их оказалось этот раз большинство, и об этом эта речь была с 2015 года, чтобы затянуть Россию вот в такой переговорный процесс, где можно было бы поднимать вопросы не только востока Украины, проблемы Донбасса, но в том числе и вопросы Крыма. Я думаю, что президент Украины, действующий президент, он по-своему верит в этот процесс, он верит в то, что если Россию втянуть в переговорный процесс, то можно будет поднять и вопросы Крыма. В какой-то степени мы тоже надеемся, но при всем том мы как общество, мы как Меджлис, мы должны постоянно в этом плане вести контроль. И теперь с другой стороны, где Меджлис? Меджлис на самом деле тоже не сидит на месте, потому что у нас практически в каждый месяц, а то в месяц по несколько раз бывают встречи с разными представителями тех или иных стран, с разными международными миссиями и так далее, которые интересуются. Там, возьмем ОБСЕ, возьмем, там, допустим, представителей НАТО, возьмем представителей тех или иных стран, представителей Министерства иностранных дел, депутатов, парламентариев. И поэтому здесь, конечно же, они на самом деле тоже постоянно задают вопрос, а какое у вас там, допустим, лобби, как вы видите, как будут крымские татары жить через вот последняя встреча у нас была с политической партией из Голландии, D66. И у них были действительно очень классные вопросы, на мой взгляд. Они задавали вопрос, как вы видите в течение 10 лет, как будут жить крымские татары в Крыму, на материковой части Украины и вашей диаспоры. Что необходимо делать, чтобы было у вас сильное лобби, чтобы вы постоянно могли напоминать о проблемах Крыма. Яғына сіз ғарп ақында айтасы, ғарп өлкелерінің бойле муестелері, девлет мемурларының көрсетілген музакерлер, затен бұл 14 сенесінден бөлі фаал шекілде алып бара бұл фаалиетні межлис. Яна кемиетнен Корышев межлисінің не вақыт олacak mı? Сөйлейсіз Украинаның. Ну, бұл екінші тарaf. Çünkü ebet bir, мен білесем, ebet olacak.
Меселе ашымды бұл президенттің темсилжisi Қырымда темсилжisi Кореневич янындаки бір эксперт группа яптылар. Анда иштирак етеміз. Мен веда да бір бізім семедешлеріміз Қырымдан иштирак ете межлис азасы. Ве эбет біз көстереміз не насыл проблемаларын чезмек башындан керек. Кем иштирак ете межлис азасы деп айтыңыз? Но мен білмеймін, бұл мүлкін айтмаға яда жоқ, чүнки бұл Хорчалув тарафтан. Аман иштирак етелер. Мен белесем, белким бұл адам озы чықажақ, ве озы сөйлейджек. Ве мына Кореневичге было поручение яны елғаджа бір стратегия азырламақ керек. Бұл Қырым сербест етмек қартылуф үшін. Менің фикерімде әбет яны елғаджа о яп боламас, чүнки бұл қиын меселе экай қалды. Аман егер башласа, ве адым-адым иш башласа, мен белесем файда олар. Мұны чоқ мирақлы бір хабер пейда олған бұл күндері. Американ ойыншысы Стивен Сигал ишғал етілген Қырымда туризмнен оғырашажақ екен. Бұл ақта ишғалжа кеметін іште елбасшылары білдірген. Яғни оғырашажақ деркен Қырымда туризм кеңешлетірмесі үшін бөлі фаалиет көстережек ве иштирак етежек екен бұл меселеде. Ve bununla ilgili sizden de şunu soramaya istedik. Aslında ne ola? De Steven Seagal iştirak ediyor böyle. Bu siyaset. Bakınız bu siyaset. Ruslar, onlar çok para verirler. Çünkü bu известная личность. Onun için onlar ona davet ederler. Onlar dış nazırlığı yanındaki çalışkan idi. 2012 ya da 13. seneden başladı çalışmaya. Ve evet, onlar ne isteyler? Yakın zamanlarda bu bir Rusya taraflardan onlar söylediler. Biz isteyimiz Kırım'da, Sevastopol'de çok bu создать игровые центры, казино и так далее. Да. С какой целью они это делают? Ведь в свое время для того, чтобы привлечь влиятельных и богатых людей, потому что в казино играют влиятельные и богатые люди. С другой стороны, экинчи тарафтан бак Суриядан яны заманларда келдилер. Мен белесем, Украин тарафтан, Украин саясетчилерден bir принципиаль позиция olmak керек. Çünkü bakınız, Estonia küçük memleket. Aman onlar ne yaparlar? Yakın zamanlarda ne onlar söylediler? Onlar havası kapattılar. Çünkü uçakta geçecek vice-premier-ministr России. Görüyorsunuz? Nasıl prinsipiyel pozisyon var. Ukrayna Balaban bizde o kadar prinsipiyel pozisyon yok. Çünkü çok ayrı Ukrayna milletvekilleri işgal Kırım'a vargan edilir, son kayıttılar. Son onlarga kim hapishanede oturttular? Kimse. Onun için bu prinsipiyel pozisyon olsa da men belesem o tez işgalsiz vaktini gelecek. Evet. Ama görесіз böyle olsun Steven Seagal, Жерар Депардье, sonra bu Sami Nasri деген böyle oyuncular bu işgal etilgen Kırım'dan bağlı hareketlerini yapmaya devam ettiler. Ne için aslında Bundestag'tan keleyler işte işgal etilgen Kırım'a alternativa для Germaniya firkasının azaları bilmem İtalya'dan, Frankistan'dan, başka ülkelerden ne yapmalı? Çünkü bizlerge hem Avrupa'da aktif iştirak etmeye gerek, çalışmaya gerek cemaatnen. Çünkü saylavlarda cemaat hol verirler ve bu popülist partiyalar kirerler onların parlamentlarga. Onun için ne kadar biz informasyon aktif kampanyası yapsak, buna Liberate Kramiya biz yapkan edik ve bu taraftan çalışamız ve yakın zamanlarda
біз более трафарет компаниясы башладжамыз, бүтін Авропада, Украинада япаджамыз, иншалла. Çok sağ olunuz, Kırım Tatar Milli Meclis azası Eskender Bariyev studiyamızda musafiri edi. Biz ise bu bölükni yakunlemek mecburiyetindemiz. Bir kaç dakikadan Kırım Tatar tilinde haberlerini seyretmege unutmanız. Hoş geldiniz.